Evo, ovo je put za mjesnu zajednicu Luka. Sad se nalazim na domak Tisova vrta, tačnije iza Karića Čajra. Ovo su sve srebrenički Drinini kamioni. Jedan kamion vozi 40 kubika. A ima i ovdje što sam ja izbrojio 10-ak. Kažu da u prosjeku 10-15 vozi svaki dan. To je sila i to valja potovariti. Put je dibidus propao, dibidus loš, a načelnik Srebrenice iz ovog sela potiče. Sad ćemo ovdje proći, treba puno vremena. Ja sam bio postavio jedan video i neko se žalio, taj su mi video blokirali i evo radim ponovo drugi. Sad ovdje kad sam prolazio sve sam čuo kako patos mi ide po zemlji, struže, klizi. Međutim, sve su to neki talovi. Bilo je rečeno, gledao sam rješenje u Vrućovu šumara, da dolaze ovdje mali kamioni i da se vrši tretovar na Bogodolu. Međutim, to je ta firma preko načelnika i preko predsjednika mjesne zajednice sredila da ipak dolaze veliki kamioni. Šta je tu bilo, kakav dogovor, nije me briga, ali evo vidite, jedva se na 100 muka se provlači i prolazi. To je tako bilo, a nije slučajno da i sutra neće biti. Taj dan kad sam ja postavio taj video, drugi, treći dan, došao je načelnik iz Srebrenice i bili su gore na Demirovu dolu, oni njegovi saradnici, i onda su napucali predsjednika mjesne zajednice kako me treba tužiti, kako ja snimam i postavljam put, ljagam mjesnu zajednicu. On je nazvao moju kuću, tad sam ja bio kod Rine slučajno. U Jesera se javila, rekao je, pitao je gdje sam ja, veli negdje u Luci. Kaže mu, neće nikad više vidjeti Ameriku dok mi ne plati kaznu. Krivično ću mu prijavu napraviti za ljagu. Tamam sam bio na izbištima, vraćaju se od Rine, telefon zvoni, u Jesera samo što ne plaći. Tužit će te, kaže, neš, moći vratiti se. Zašto, kaže, za naka put. Evo, tu je taj put. I zaista su pokušali u Srebrenici da me tuži, međutim, i advokat im je rekao, to tužbu neće niko primiti, ako primi, ako on napravi kontra tužbu, onda ćeš ti toliko platiti ili koliko možda sud presudi. Jer svaku njegovu riječ slika pokriva, nije ništa slago. To jest put za mjesnu zajednicu, jeste Drini kamioni, jeste put loš, šta hoćeš. Tako da je prizemljio da nije bilo te tužbe, a volio bi da je bilo. I hajde, ne lezi vraže, ja sam to postavio, gledao sam od toliki lučana koji smeta što je ovaki loš put. Lajkovo je i Ibro Mujić i Hadžija iz Ševdola, taj video, niko više. Tad sam rekao, pa pravo je predsjednik. Što ja moram ga snimati? Mogu doći u stan asfaltom, ako ne mogu selo sići, mogu konja platiti. Nek me u groblje donese i vrati jednom godišnje. I to je to.